Sekunevalo lokuthi ingasuthi azakubuyelelwa amakhetho wabomasipalada kabanye abomasipalada benagale. Lokhu kunjengombana sitjhidela isikhathi esibekiweko sokuthi iinhlangano zivumelane ngokusebenzisana. Kusatsitsila endabeni yokuvumelana phakathi kweenhlangano zepolitiki. Abavowudi bafuna ukwazi ukuthi nakunje kuyiwaphi. Sithindana nomcozululi wezepolitiki uNtando Sindane ngobujamo bezinye iinhlangano ezithi batsho azifuna ukusebenzisana nezinye ukuhlanganyela abomasipalada. Sindana siyakwamukela endabeni zesindebele lapha ku SABC 1. Ingakhani abavowudi bafanele na ukuba nevalo lokuthi bangagcine bangasazwisisi ukuthi kwenzekani ngalezi inhlangano abazivoteleko bekufike esigabeni sokuthi kubuyelelwe ikhetho njengombana sekuvelile nje ukuthi ezinye inhlangano kusatsitsila ekutheni zibe nokusebenzisana. Ngithokoze babundlovu ngikulochise begodwa ngilotshise nababukeli. Nasiqala kubudisi ke babundlovu kuhlaziya ezabopolitiki ngombana abosopolitiki bekhethu abakhulumi ngelimi linye. Namhlanje bazokhuluma lokhu ilanga elilandelayo bakhulume enye. Ngikukhumbula ke babundlovu bona kwaZulu Natal ihlangano yenkatha yenkululeko yesizwe iphakamise wona ngeze yabereka ne-ANC kodwa sivuka namhlanje kube ngibo bathola isivumelwano. Lokhu ke ngikutsho ngoba ngikuletha ngoba isikhathi sokubana amakhansela ahlale sesisondele khulu nje. Ngokubona kwami kuzothi isikhathi esona sesifikile inhlangano zepolitiki zibube kuyatholakala bona bafuna ukwenzani. Nangabe solokuhamba isikhathi bonakala ingasuthi lezi inhlangano azivumelani isigaba esilandelako ukusukela nje nasele kudlule isikhathi ezibekelwe sona ngisiphi bekufike lapho sekuthiwa khona abanye abomasipalada ababamba amakhetho. Sihelejwa umthetho lapho babondlovu kancane ngitsubhule iLocal Government Municipal Structures Act usection 35 uthi lokha nangamhlamunye abomasipala abakhoni bona bakhethe ispikara nemeyara uMEC esifundeni unikelwa amagunya bona afake umuntu osimbiza bona iadministrator kumasipala ozokwenza isiqiniseko bonyana insizo ziyaletheka emphakathini lokho abosopolitiki nabasanganisana balwa. Kodwa futhi kumthetho sisekelo ku section 139 uyatsho bona nangemhlamunye kule period administrator abosopolitiki abakhoni bona bahlale kuhle balungisa indaba zabo. Kuyakhonakala bona ke iadministrator le ihlale amalanga ayi90 amasumi nethoba and then emva kwalokho ke kubizwa ikhetho kabutsha. Bakuphi ke abavoti nakwenziwa zonke lezi ngaba ozibalako ngisho abavoti laba abathi batsho balinde izenzelo ekuzizinto ekade balila ngazo. Yimbi khulu begodu iyalumela ngombana thina njengabantu esivotile njenganje siqale bona kube nabohulumende bekhaya ngombana iadministrator le engena ngaphasi kwa section 139 nale engena ngaphasi kwa section 355 we-Municipal Structures Act akusihulumende opheleleyo. Lokho ke kwenza bona nensiza emphakathini zingeze kuhle na umuntu ovotileko njengami nje usuyalila ngombana izinto angeze zakhamba kuhle. Sithokozile Sindana ngaleli cozululo lakho elihle kangaka.